الرجيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات يجون ربي نسسمي تربني في والأرض يجون دجي أومسني أيوة جعل لكم ججون ربي نسني قده من أنفسكم ججون نمك خيسني رايسني قده أزواجا ججون چمدي خيسن أزواجا ججون ورّا خيسن نمك خيسني رايسني قده وانتوتا برارا مخلوق يخي أوما برارا رايسني قوني ججون قنون ما قدودا جعل لكم ججون ربي نسني قده من أنفسكم ججون نمك خيسني رايسني أزواجا جچو وروتا خيسن نومك خيسن رايسني غودي ومن الأنعام يچون بيلدار رايسني غودي أزواجا جچو نكسما چمدي ني غودي بيلدانيس چمدي قبدي يذروكم جچون سين باي سي فيه جچون چمدي سين غودو كنا ربي نسين باي سا جچودا يذروكم جچون يكثركم سين الدميسا بجعلكم سين غودو كنا أزواجا cimdii jechuun magaa dhiiraa fi dubartoota isin godhuu kana rabbiin isin heddummeessa addunyaa irratti silaa kun jiraachuu baate namni baay'atu hin heddummaatuuf deemagaa leeysa jechuun hin jiru kamislee jechuun wanni ka rabbii inumaa hin jirtu shee'uun jechuun wanni takkallee hin taane leeysa hin taane kamislee jechuun akka rabbii hin taane shee'uun wanni tokkollee kaafattiin isiifuu tashbiha kenniti مثلينس تشبيه خنا دوبره فكي لما ولرت نقوم مال ديروما إنما ودرنو فكي ربي راد بمسيسو في ونك ربي إنما ونجر تجتشو درنو ججبي سودا جتش لمانين تفجان يوخيو كافتين سلادا ليس انتاني مثله مجنة ليس يتون انتاني مثله أكربي انتاني شيء جتشو وني تكلين أكربي تتاو دنديش نما ونجرتو تربي وجه والفقهات إنو منجرتو وهو يجون ربين السميع الأجيادة البصير يجوني أركواهن دا والنسا جلالو خطنجرتو أما سي سقلين قبمتي في والقبمتي في ستتكو مجيشو دا له جيشو رب ما في مقاليد السماوات والأرض أي فرطون سمي تربني في دجيد رب ما في هركم ربي جيرتي دا له رب ما في مقاليد مفاتيح جنة فسرة فرطو جيشودا يوخيو مقاليد جيشون خزائن جيشودا دلبين يوخيو خزنان سمي تربني في دجيدا كانوا مساتي قبيني سمي تربني في دجيدا فساتي مليقا وانبراتي متيا يبسط الرزق جيشون خناني بلسة لمن يشاء جيشون نما فتيف خنا بلسة ويقدر جيشون خفد مو اتتكي سما dhuga rabbiin khaznaan harkasaa jirti akkasuma maasii furtuun dachii fi samii harkasaa jirti nama fedheef rabbiin kennaa ni ballisa wayaqdiru jechuun ka fedhe immoo itti xiqqeeysa kennaa dhuga akka fedhe kennaa jechuuf deemna magaa innahu rabbiin bikulli shay'in aliimuun jechuun waa hundaa'u ni beeka katti kennuu toluu fi kagartee gaa irraa xiqqeeysuuf toluus ni beeka gariin amma kayoonii fi qabeenyatti kennan dachii rabbii tana balleessuu jira gariin ammoo yoo agartee qabeenyi kun irraa hafee innummaa nu jallatuuteetu jira rabbiin tana hundaa'u hikmaaf akkana godha jechuudha shara'a lakum jechuun rabbiin isiniif karaa godhe shara'a jechuun karaa godhe yoo shara'a lakum jechuun isiniif ibse bayyana jechuudha min addiin jechuun amantiirraa maa wassaa bihi nuuhan wooma nabiyyallaahi nuuhiif dhaame isiniif ibsee jira jechuun waan biraatii miti saniifuu isliminnaan duruma jirti jechuun ugarsiisuu deema bar shara'a lakum isiniif ibse rabbii min addiini amantiirra maa wassaa bihi nuuhan wooma nabiyyallaahi nuuhiif dhaame maa wassaa bihi jechuun waan isa ajaje nuuhan jechuun tanuma nabiyyallaahi nuuhi itti ajaje san isiniifis ibse walladhii awhaynaa ilayka akkasuma maasiisi keenya kanaas dubbate laallamada walladhii jechuun isa awhaynaa ilayka gara keetitti beeksisa goone sanii rabbiin isinii ibse jechuudha amma la iltifaatu min alghaybati ila takallumi jan
غيبا شرع لكم وقاجو ربين أكما غيبا قديت يجور أكثر دي فرساني قديت دبته غرق لهم والذي أوحينا إليك جماتيس قل ما فرساني ده والذي يجون إيسا أوحينا إليك غرقيت تبيتي تقوني ثاني ربين إسني إبسي يجور قرآن ما خنبانا قرآن ما وحي سقوني خان ربين إسني إبسي جيرا وما وصينا به يجون وان إسا جنماتي يخي وانت إسا تامني إبراهيم يجون وان إبراهيم إسا تامني إسني كراغو دي جيرا يجو ربيني سن إسني إبسي شرعا بيانا إبسي جنة شرعا كراغو دي جنة وما وصينا به يجون أما سنيفو أمانتين تيسن أمانتم در جيرتم لي تبراتي متي يجون وغسيزو جيرم ربين إسلامنا وان الرسل راني قلمي متي تنو مدور نبي الله إبراهيم فان إرجراتني خطني دم وما وصينا به يجون واني إسات آمن إبراهيم يجون إبراهيم إيف وان آمن سربين سني إبس وموسى دافي وعيسى وموسى دافي عيسى داف آمن سني دام سما إساني قولي سني ماسي سني سني خراغوني في ديم يجودا أما دوبا كتنا خيزت إبراهيم إيفي موسى في عيسى مالي كقباتي دبتا مجرى سدين جرين سدين كاناتيتو وربايي أحكام نرتبو فميتنا في يجودا أما لا عيسى تورات جل ديموتي تججمي جرى يجوما خطابوني بايي أحكامك أبدو خطابو تساني وان تاتي في جرى سدين كان دبتين ونجي ugammoo kitaaba Ibraahim irratti dubbatame buufame immoo beeynu kanuma akkasii immoo sanbeekuullee baannu karaa nabiyyallaa Ibraahim deemaa jee rabbiin quraana keessatti yeroo baay'ee dubbata saniifuu jara sadeen kana dubbatee dhammaga ana qiimuddiina mee wanni sun maali dhiiromma eeyyuwa karaa rabbiin isaan sanitti ajaje suni ana qiimuddiinaa dhamma tanaan nu ibse jechuudha huwa jechuun wani rabbiin isaan itti ajaje suni أنا كيمودين يجون أمانتي سريسا كبردا إنج جلسنادا أنا كيمو يجون كجيل شاجي الدين يجون أمانتي تنا كجيل شا كبردا يجودا ولا تتفرقوا جي إيجا كبردا جي بودا غرغلي ولا تتفرقوا فيه يجون أمانتي تنا خيستي غرغر الدم فتوكينا جي أيوة غرغر الفجعيناتي سرمتي كبردا جي كبورا يجون قدته على المشركين يجون أمة مشركتو تارتي قدتي ألفات يجودا ما تدعوهم إليه توحين أتتيام تخن أمة مشركتو تارتي ألفات يجرا جيم ربين الله يجتبي ربين نفلتا إليه يجون غرا توحيدا سنت يجود ما سنت دي بثنا ما تدعوهم إليه سن توحيدا جنة فسرما كبرا يجون الفاتح على المشركين مشركتو ترت الفاتح ما تدعوهم إليه والنت التيام تقويا طوين نت التيام تقون إسان رت الفاتح جرا ربي تقون نجوخن إسان تاني الله ربي يجتبي يجون نفلا إليه يجون غرا تويد سنيتي ما يشاءون ما فد فلا ويا ديني كجلت إليه غرا تويداتي ما ينيب يجون نما غرا فاديبو يجودم nama gartee gara isaa deebuu toohida qaceelcha malee nama hundaa miti warra waan biraa gabbaraa jiru sanumarratti isaan dhiisaadhamma mayyashaa immoo duraan dubbate dhuga kasilaa immoo kara isaa deebi'ee toobachaa oolu kana daranuu toohidatti sirruma saniin kallattumaan qaceelchaa jechuudha saniifuu qaceelloon harka rabbii jirti rabbuma bira barbaadaa jechuu ifnu yaadachiise rabbiin وما تفرقوا جماسيس غرغلي ورا ادبيت ناوهيمه مالتو بد منين تنار في جريت عارف مجريت تبير ياملك من الدين مني بيانيه يعني بيانيه يجون شرع لكم جي كفهمي يسنيف ابسه يسنيف خراغودي من الدين يجون امانتي wanta amantii yaamtu san jechuudha kun imma diiniitiitu amantuu islaaminaatiitu garii qabaatee garii dhabee jechuudha don ta'in yoo kiyoo mini kuma tiyete yoo tabiidiyyaa gooneesi wanni inni baay'ee bakka tana dubbatu jiru usula dubbatu jira furwaa miti kasimi diin amantii hoggaaniif jenne hundee fi dameedhaas keessaa qabdi wantoota baay'ee wanni hedduutti ambiyoonni karaan isaanii wal fakkaatu aqiidaa keessatti malee furwaa keessatti miti jechuudha akkaataatti salaannuu fi akkaataatti soomannuu fi kana odoon ta'in
waa'ee toohidaa keessatti jechuudha. Aqiidaa usula guddaa sanii min yoo ta'e achumarra dhiiftes waliin ni deeman maatiif. Saniifuu diin addan qoodamu maaliif min addiin ijee mini tabiidiyyaa godhaa jettee yoo kasi dhibsaate jechuun wamaa tafarraquu jechuun waa waliin dhabne warri duraa sun illaa min baadi maa jaa'ahumul ilmu jechuun eeguma beekumsi isaanii dhufee malee waliin dhabne jarri dursun jarri Yahudaatis ta'ee jarri kiristaanaatis ta'ee waliin dhabne eeguma beekumsi isaanii dhufee malee jechuudha. Namni eega beekumsitti dhufee silaa tokko taate jennaan amma isaan achi booda wal dhabnitti dhufee bagayyan beeynan wanni wal dhabaniifis tana haasidummaa jidduu isaanii taateef jechuudha. Bagayyan jechuun jibbanna beeynahum jechuun jidduu isaanii taateef jecha akkamitti ilmi abaluu nu gorsaa akkamumatti ilmi abaluu ergamaa ta'a jechuma tanaatu ta'uuf dide isinis akkas hin ta'inaa jee jechuun magaa rabbiin. Wamaa tafarraquu eenyu baana dhiiroo ummata dursan baana Yahudaas ta'ee jara kiristaanaatis ta'ee jechuudha. Warri gargar adda bittinnaa'uudhaan beekame isaanii firqaan isaan keessa jirti ergamaan alayhi salaatu wassalaam dubbateera. Jarri Yahudaa bakka 70 takkatti dabaate jarri kiristaanaa immoo bakka 72tti adda baate jedhee waan himuuf wamaa tafarraquu jarri Yahudaatis ta'ee jarri kiristaanaa sun waa gargar addan baane addan fottoqne illaa min ba'di maa jaa'ahumul ilmu eeguma beekumsi isaanii dhufee malee bagayyan beeynahum jechuun quudhaa dadhabbii jidduu isaanii taateef jecha malee jechuudha. Sababiin isaan adda fottoysite haasidummuma jechuu laalamma. Eeyyuwa kitaaba qofa jibbu odoon ta'in haasidummaa keessa jiraa jee jechuudha. Waloo laa kalimatun jechuun odoo jechi sabaqat dabarte sun jiraachuu baattee min rabbika jechi rabbii keetirraa dabarte sun ilaa ajalin musamman jechuun hanqa qaaxaroo yookiin yeroo beekamaa ta'eetti jechi rabbii sun hajuu sun odoo dabruu baate laqudiya beeynahum jidduu isaaniitti ni murteeyfamaa addunyuma tanarratti gaa. Amma wanni rabbi irraa dabre sun maali dhiiroo ta'akhiiru ajalihim qaaxaroo isaanii yeroo isaanii booda aansuudha jaan hanqa guyyaa qiyaamaatti amman tuquu murtii boodumaan itti godha fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iirii sani rabbiin addunyaa irratti murtiin kennuu je dhuguma immoo asirratti wanni inni buuse quraana buuseetuma jala deemaa jee jechuudha. Booda immoo kallattiidhaan ati sirriirra hin jirtu ati immoo sirriirratti jiraachaa turte jannata seenii ati immoo azaaba seeniin booda jechuudha. وإن الذين أورثوا الكتاب ور كتاب خنمن من بعدهم جچو ور درا سمبود ور كتاب خنمن من بعدهم جچون على الكتاب در سمبود جچو مجرى قريشي خنبانا إسان كنيس لفي شك جچون ممي خيس جرن منه قرآن خنرى شكي خيس جرني مريب جچون شكي چما خيس جريا شكنين فيفو شكي دا مريبنين زماتي واوانا ما شكي فيسو جچو دا maal taa'ee ugaa walitti dhufe waljabeeysuudhaaf fideejan lafii shakki minhu muriib quraana kanarraa mamii cimaa keessa jiran shakkii cimaa keessa jiranii jarrummaan qureeshii kunuuya quraanni kun karabbiitii miti waanjuu isaan keessa jira akkuma waan ati bira kaayatee takkatti lakkaa'u jiranii je amma duuba falidhaalika je saniifuu maaliif jecha dhiiroo fali ajli maa zukira min atafarruqiidha gargar adda fottoquu ummata dursaniif jecha falidhaalika jechuun shakkii jarri kun shakkee kanaafuu jechumma waa hedduu dubbanne barwani dubbanne gargar adda fottoquu ummata duriis dubbanne garagalleen maasiis ummanni qureeshiidhaa kun mushriktoonni yeroo nabi Muhammad kun alayhi salaatu wassalaami shakkii keessa jiraachuudhaas dubbannee jirra. Falidhaalika gargar adda fottoquu ummata dursanii fi akkasuma maasiis shakkii ummanni keekun keessa jiru kanaaf jecha fad'u jechuu yaami gara tawhiidaatitti nama yaami wastaqim jechuun teetiif ammoo tasgabbaawichi irratti kamaa umirte jechuun akkuma ajajamte sanitti jechuudha. Eeyyuwa ajaja waan itti ajajamte san irruma tasgabbaawii irraa garan galiin ji'een jechuun rabbii shayyabatni huudu wa akhawaatuhaa jejan ergamaan suuruma huudii fi fakkaattii isiidhaa fakkaattii suuraa huud obboleeyyan suuraa huudiitiitiitu arrii nabbaasee je meekkamitti fastaqimii kanaa janamma sun wastaqim jechuun tasgabbaawi kamaa umirte jechuun akkuma ajajamte sanitti itti fufi irraa garan galiin waan qabde takka kanaa jetteen dhiisin ibaadaa irraa tan eegalte da'waa eegaltees akkanaa jetteen dhaabin waan itti jirtu san ittuma fufii jechuu waan garsiisuuf
shayyabatni jechuun mala ergamaan wala tattabi' jechuun hin hordofin awaa'ahum jechuun fedhinnaa isaanii jalan deemin waqul jeeti amantu jechuun ani dhugoomse amane bima anzalallahu wa rabbiin buusetti amane min kitaabin kitaabarraa wanta rabbiin samiirraa buuse hundattuu amane wa umirtu jechuun ani najajame ji'iini li'aadila baynakum jidduu teeysanitti haqa hojjetuttiin ajajame jechuudha akaama keeysatti murtii keeysatti loogiin hojjetinii dhammagaa li'aadilaan walqixxeeysuufin ajajame baynakum jechuun jidduu teeysan walqixxeeysuttiin ajajamee jiraadha kanaaf firakiyyaa kun firakiyyaa miti wanni juuna keessa dhufuun qabdu yeroo murtiidha jechuudha nutti qubalaatu jiramma ergamaan silaayisi loogiin hojjetanii ergamaarra namni haqa hojjetun jiru garuu immoo ergamaa keeysaanii nutti himamaa jirte jechuun akkas ji'i jechuun warri si jala deemuus karaa kana deemuu qabaadhamma wa umirtu jechuun ni ajajame li'aadilaa walqixxeessutti ajajame baynakum jidduu teeysan allahu jechuun allahiin sun rabbunaa rabbii keenya wa rabbukum jechuun rabbii keeysaniifimma allah kana keenya qofa isinittiin fakkaatinii isin allaatii fi uzzaan isin uumteen jirtuudha baramma allahini sun rabbunaa jechuun isa nuus uume wa rabbukum jechuun isa isinis uume sani lanaa jechuun nuuf taadha amaalunaa hujiin keenya nuufi walakum jechuun isiniifis taadha amaalukum hujiin teeysan teenya isinii dabruun taatu teeysan ammoo gara keenya gamana dabruun taatuudha magaa lanaa nuufi amaaluna garanni hujii teenya walakum jechuun isiniifis taadha amaalukum galanni hujii teeysanii isinumaafi nutis tooyinni keenya shirkiin teeysanis teeysanuu malee isin irratti oltii nutti gamanan dabartuudha la hujjata beeynana saniifuu jidduu teenya falamaan hin jirtu jidduu teenyaa fi baynakum jidduu teeysanitti falmiin hin jiru kana keeysatti wanirra wal dhabnu hin jirtu jechuu bakka namu wooma ifi hojjete murataa waan ati hojjette an murachuun ta'u taniin an hojjedhe immoo atis murachuun taatu hundinuu karuma jirru naatti oofnu hiidhamma allahu yajma'u beeynana rabbii walitti nu qaba beeynanaa jidduu teenya guyyaa qiyaama wa ilayhil masiiru jechuun deebiin keenya garuma rabbiiti saniifuu fuulduree rabbii walumaan dhaquu teenya walladhiina yuhaajjuuna jechuun warri morman fillaahi jechuun tokkichummaa rabbii keeysatti warri morman warri falaman warri muggutan fillaahi jechuun rabbii keeysatti tokkichummaa rabbii warri didan jechuu deema min baadi mastujiiba lahu jechuun eega isaa owwaatamee booda eega muumintoonni ajaja rabbii godhee rabbi gabbara'aa jiru booda jechuudha min baadi mastujiiba lahu eega rabbiif owwaatamee eega warri amane kanatti baay'ate booda eega muslimtoonni heddummaatee booda warri tokkichummaa rabbii falman hujjatuhum jechuun falamaan isaanii sun daahidatun jechuun deebifamtuudha baaxili bakkan arkattu jechuudha muslimtoonni baay'achaa jira eeyyuwa hujjatuhum jechuun ragaan isaanii isaan ragaa hin qabani bar falamaa jennee afasarruun magaa hujjatuhum jechuun mormiin isaanii sun daahidatun jechuun deebifamtuudha inda rabbihim rabbii isaanii biratti deeffamtu bakkan qabdu yaani laa sabaata lahaa jechuudha tasgabbummaan qabdu yaani baaxilatun jechuun isummaanuu waan bakka qabaatii miti rabbi biratti wa aleehim jechuun isaanii irratti tahaadha ghadabun jechuun dallansuun rabbii isaanii irratti walahum isaanii tahaadha azaabun shadiid adabni cimaan isaanii tahaadha je tokkichumma rabbii keessa waan falmaniif jallina keeysatti waan falmaniif jecha adaba cimaa rabbii irraa arkachuu ta'aniidhamma tokkummaa rabbii keessatti maal irraa falmaniiu wari rabbiin tokko ju'uu kunoo baay'ataa jira heddummaataa jira jara qureeshii irra deebisaa jira baramma rabbiin allahu rabbiin alladhii anzala alkitaaba jechuun isa qur'aana buusee bar bil haqqi jechuun qur'aana dhugaadhaan ka buuse jechuudha qur'aanni kun kan bu'e dhuguma sanii rabbi biraa dhufeedha waan nabi muhammad alayhi salatu wassalaam biraa uummatee mitiidha yoo bil haqqi jechuun haqaan ka buuse jechuun haqaatu isa keessa jira dhalaalamma qur'aanummaan kunu wanni inni dubbatu haqa dubbata allahu rabbiin alladhii anzala jechuun isa buuse alkitaaba jechuun kitaaba ka buuse qur'aana jennee fasaruu dandeenya kitaabota samiirraa bu'e hunda jechuu dandeenya ammaas bilaqi jechuun haqaan ka buuse wal miizaana jechuun akkasumas wal qixxummaadhaas ka buuse jechuudha miizaaniin kun wal qixxummaa jechuun magaa akkaataa namni itti walii wajjin jiraachuu qabu
jidduu namaatti wanta hojjetamuu qabdu murtii keessattis murtiin haqaan ta'uu godhamuu qabdu sanii jechuudha. Miizaan maajaan duuba qixxummaa saniin miizaana kanaatiitu eeyyuwa haqaa fi haqaan alaas isaatiitu hojjechuu danda'e jechuudha. Miizaanni waan takka yoo walqixxeessuu barbaanne madaalarra keenya dhugaadha. Wal miizaana jechuun walqixxummaadhaas kabuuse duubatun amma kitaabaan ala walqixxummaan biraata jirtu ni jirtiire. Na'am dhuguma miizaanni kitaabuma jala seena garuu immoo isii sana qophatti dubbate marabbiini wooma takka walirratti haqqafe kitaabni waan baay'ee keessaa qaba. Innummaan wanni inni keessaa qabuus haquma akkasumaasis walqixxummaan sunis kitaabuma keessatti argamti. Jiruu addunyaa keessatti namni mootummaa qabaatee ummaninis mootummaa jala hiriiree mootummaan sunis haqaan ummata bulchuun sun miizaana kana keessa gala. Murtiin kennamtu hundinuu maatis miizaana kana keessa galti. Isummaan tunuu kitaaba raachiin baatu jechuudha. Atfa tafsiir jechuu dandeenya. Yookiin min atfi khaasin alaa aamin jechuudha. Ispeesifikii jeneraalii irra geessu jechuudha. Kitaaba jennee miizaana jechuun wooma walitti deebi'u takka kitaabaatiitu irra bal'ina qabaa jedhaniin. Wamaa yudiriika jechuun maaltu si beeksisatti meeyaa ergamaa kiyya la'alla sa'ata qariibe qiyaamaan dhihootanatti taatii maaltu si beeksisame ni beektaa kanaati. Wamaa yudiriika waan jeettini muujaan wamaa adraaka waan jeemmootti hima informeeshinni wamaa yudiriikaan himamuu filaamma. Wamaa yudiriika jechuun maaltu si beeksisee kana dubbatta filaayis qiyaamaan dhihootanatti taatii ni beektaatiin beektu anuu wayisitti himee jechuun magaa sana. Saniifuu yeroo qiyaamaan taatu rabbi malee namni beeku inuman jiru ergamaan wanirraa nuu hime qiyaamaan guyyaa jummataa taatii qofan magaa. Sanumaa'uu rabbiin itti himnaanuma nutti hime guyyaa jummataa taatii malee jummanni kun ka guyyaa kaa waggaa kanaatii ka ji'a kanaatii akkasumaatii ka torbaan kanaatiin hin beekamne ta qiyaamaadhaa informeeshin isaa rabbuma biree jira nuti itti amanuudha. Yastaajilu bihaa jechuun qiyaamaa sana ni jarjarfata. Alladhiina laa yuminuuna bihaa warri isiin dhugoomsine warri isittiin amanin ni jarjarfataa jeemmalaa. Saniifuu informeeshina kanaa si bira harkachuu hin danda'anidha bar. Walladhiina aamanuu garuummoo warri nutti amane jee rabbiin mushfiquuna minhaa qiyaamaa sanirraa sodaatoodha. Waya'lamuuna jechuun ni beekanii annaal haqu jechuun isiin tun dhugaa ta'uu beekanii saniifuu sodaatan jechuudha. Amma isiin tun wal jumlatu fi quwwati ta'liili akkuma waan ta'liilaati jechuudha. Sababii wanni sodaataniif maal waya'lamuuna ni beekanii tanaafi annaal haqu jechuun isiin tun dhugaa ta'uu beekanii saniif sodaatan jechuu deema. Alaa mee dhagayaa guurii gurraa fudhadhaa innal ladhiina yumaaruuna warri shakkan yookiin warri morman fi sa'ati jechuun waa'ee qiyaamaa keessatti warri falaman warri waa'ee qiyaamaa keessa shakkan yumaaruunaan warra shakkan jennee fassaruu dandeenya. Warra falman jennee fassaruu dandeenya. Walumaa deebiti immoo walumaa dhiyaatti. Waan shakkite takka falamte jechuun wanni kun sirrii miti jettee yumaaruuna jechuun warri morman fi sa'ati jechuun qiyaamaa keessatti warri morman lafii dalaalin baciide jallina innummaanuu fagoo ta'e keessa jiranidha. Jallina ta'ee haaqa dhiyaatu hin jiru. Jallinni hundinuu haqarraa faguma. Baciid jechuun tun sifatan kaashifaa jechuudha. Dhuguma sifuma waan san ibsitu isuma jirtu wooma jiraati hime jechuudha. Lafii dalaalu famaaza baadala qiila dalaalu jee rabbiin. Eega haqaati jallina malee wani takkaillee hin hafne jibaka. Jallinni jallina haqninis haqa jechuudha. Saniifuu haqaa fi jallinni bakka wali qabanii numaa hun qabanii lafii dalaalin baciid jallina innummaanuu fagoo ta'e san keessa jiran isaan. Allahu rabbiin kanuma akkanaa laxiifun jechuun rifataadha. Bi'ibaadii gabroota isaatiif rifataye. Kanuma gabroonni isaa kun akkanatti qiyaamattis kafraa jiran kan isa maddittis waan baay'ee gabbaraa jiran laxiifun jechuun rifataadha. Rahmata godhaadha jechuudha. Laxiif jechi jookun maal jechu mee dhiiroo rahiimun jennee fassaruu dandeenya. Ra'uufun jennee fassaruu dandeenya maas. Allahu rabbiin laxiifun jechuun rifataadha. Bi'ibaadii gabroota isaatiif rifataa. Yarzuqu jechuun ni kenna. Man yashaa'u nama fedheef ni kenna. Fedhu kaafira ta'a. Fedhu muslima ta'a jechuudha. Ati kaafira hin harkatiniin hin jirtu. Ati immoo muslima atummaan qofti hirkadhuunis hin jirtu jechuudha. Kanumatti kafraa jiran kana rahmata isaatiin ummataaf rahmata godhaatuma jira jechuudha rabbiyya. Wahuwal qawiyyul aziz. Rabbiin isa jabaa
العزيز يجون إنجفتات هسان يجودا سنيفو بودر رابا هوتا يجو برجرا كنا أما اللي ديسو بودا مو كانت تنديسو هملا إننو من كان يريد يجون نمني فدو حرث الآخرة يجون أويرو آخرات نمني فدو نما آخر ما فجتش هجتو يجودا من كان يريد نما فدو حرث الآخرة يجو يا ثواب آخرات سن غلط آخرات سن نما فدو عبادة ساتين نزيد له يجون إسافني إدانا في حرثي يجون هجيسا سنكيتني إدانا في يو أما خيريو تكهجته ثواب سيد أخدانين إيقال دبا تربان تيانتنا أكاسم مماسي والا كوسا سيد أرب ملين بينيني إسا غلطة غلطنات أملا من كان يريد بعبادته جيشو ديما ربين عبادة ساتين نما فدو صلاة ساتين صومنا ساتين زكاة ساتين حجي ساتين نما فدو حرث الآخرة ثواب آخرة قوفة قفدو نزيد له جيشو نساف دبلا في حرثي جيشون hujii inni hojjete san keessatti ni daballaa fi galata isaa dachaa meeqa goonee galchinaa fi waman kaana yuriidu nama fedhummoo ibaadaa isaatiin harsal aakhirati jechuun galatuma aakhiraa qofa ka fedhu jechuudha. Malaa ibaadaa godhatu tana addunyuma irratti akkuma addunyaan isaa baay'attu fedha, akkuma namni isa faarsu fedha, akkuma namni isa dubbatu fedha, akkuma namni isa kabaju barbaada jechuudha. Wanni masgida dhufuuf yoo masgida raafe namni nan kabaju jechuu yaada. Masgida yoon dhaqe nama biratti niin jabaadha jechuu yaada jechuudha. Nama kana ta'e immoo nuutihi jechuun isaaf ni kennina. Minahaa jechuun galata addunyaa sanirraa ni kenninaa fi minahaa je immoo asumattu minii sabiiliyyaa godhee hunda kenninaafi miti hanqa tokko ni kenninaafi jechuudha. Wamaa lahu immoo isaaf hin taane fil aakhirati jechuun aakhiraadhatti min nasiib jechuun carraan bareedaan isaaf hin taane. Akhiraa keessatti waan takka qooda bareedaa hin qabu jechuudha. Asirratti qataadaan maal jeejan inna Allah yuuxii alaa niyyatil akhirati je. Rabbiin namaaf kenna akhiraa niyattee yooniif ibaadaa takka goote maashaa jechuun waan fedhe sii kenna min amri duniyaa. Amrii addunyaa irraa ta fedhe sii kenna sanumarratti jechuudha. Ammalaa ibaaduma ati gootu kana faalaalee Rabbiin addunyuma tanarrattuu galata garii kasii deebisuu jira jechuudha. Kakachiisunis duraan irranne garummoo nama ibaadaa isaatiin addunyumoo qofa fedhu waan akhiraa takkallee godhuuf jechuu bakkaasan waa takka carraa bareedaa inuma akhiratti waan kanarratti hin harkatuudha. Saniifuu ibaadaa ta'e amma laal namarraa nama qur'aana imaamumaan tahaji'eetuma qur'aana hafazuu jira sagalumaan bareedaa isii sanarrattiin waa fudhadha jechumaaf jecha nama qur'aana hafazuu jira. Qur'aanuma baratu kana salaatu kana ibaadaa hojjetu tana jiruma addunyaa tana keessa ka deebisee asuma fassaratuu jira jechuudha. Kuni ta'uu hin qabdu. Maal godhuu qabdaati? Atummaan akhiraa qofatti ni yannaan fuula rabbiitiif jecha hojjennaan rabbiin addunyaa irrattis waan fedhe sii godheeti akhirattis mindaa kee bareedaa ol sii kaaya. Saniifuu yaada gabaabbachuun hin barbaachisu. Innamal a'maalu binniyyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa bakka ergamaan. Innamal a'maalu hojiin ilma namaa binniyyaati jechuun ni umaani bakka. Namni hundinuu wooma niyate hirkata. Ka addunyaa niyatees addunyuma sanarratti wanni hanqitaateefuu deebitiif. Kammoo akhiraa niyatees akhiruma isaa sanitti waan bal'oo hirkata. Addunyatti garuu immoo rabbiin hanqa fedhe waan fedhe isaa deebisuu danda'e jechuudha. Amla'um jechuun sa isaan kanaaf ni jiraaje. Jara mujritootaa kanaaf ni jiraasa. Shurakaa'u jechuun shariikaniitiitu jiraasa. Macbuudota warra isaan gabbaraniitiitu jiraayi. Shara'uu lahum jechuun ka isaanii karaa godhan. Minaddiin jechuun amantiirraa maalam yaa'zan bihillaahu waan rabbiin ittiin ajajiin waan rabbiin hayyaman godhin takka warra isaanii karaa godhuu jira bid'aa adda addaa akkasuma maatii shirkiilee adda addaa jechuudha. Maafiyoota baay'ee warra isaanii karaa godhuu jiramoo maali jechuun isaan kun maaliifi shari'aa rabbiitiin ala baanii waan biraamaa hojjetanidha. Amma kana rabbii wanni waan kana gaafateef gaafiin tun su'aalu taqriicin jaan ta isaan mataa keessa dha'uute jechuudha. Akkasii miti jarri kun ulamaa'ota kitaaba dabseetti himuu jira miti je. Ulamaa'ota waan bid'aadhaa isaanii karaa godhuu jira miti jechuudha. Saniifuu jara san rabbiin maal lakkaayu shurakaa jeen dhugumaa bar waan rabbiin halaali je tan isaan haraam godhanii jira san keessatti jala deeman.
tarabbiin ammoo halaali jeetan isaan haram godhanii jira san keessatti jala deeman kana goonaan kun maali waliin shirkiidha jedhan shirkun fi xaa'ati ajaja godhuu keessatti walitti baay'ee hordofuu keessatti shirkii hojjetamtuu jedhaniin san am lahum sa isaaniif ni jiraaje shurakaa'u jechuun shariikanii jiraa fi warra rabbii shariika godhanii jiraata shara'uu lahum ka isaanii karaa godhan min addiin jechuun amantiirraa maalam yaadan bihillaahu jechuun waan rabbiin hin hayyamin ta rabbiin kitaaba isaa keessatti hin hayyamin warra isaanii karaa godhanii jiraa fi san qabammoo maaliif karaa malee deeman ni qaban jarrini akka isaan goonu gan harkuu taayya walowlaa kalimatul fasli jemma rabbiinu hime barla walowlaa odoo jiraachuu baatte kalimatul fasli jechi murtiidhaa sun odoo jiraachuu baatte jechuudha fasli jechi jiru kun murtii maali murtiin sun wayya ta'akhiiru cadaabihim adaba isaanii addunyaa irratti buusuu dhabee booda aansuudha jedhan bisababi zunuubihim jechumma sababaa balleessaa isaaniitiif rabbiin asirratti buusuu dhabuudha jedhama بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر جابر بكبيراتي في سجرة خنا بالم نساني وادان نساني قيام ملء أمامي تجتشودا ولولا كلمة الفصل ودو جتش مرتيد آسن جراتشو باته لقضي بينهم جدو سانيتي أسمت مرتي فما أسمت سلات مرتي سنة فريق في الجنة وفريق في السعير سانين جامع يتشودا وإن الظالمين ورلبو ساني ميدان جلنان لهم إساني تهاد عذاب أليم أدبني لاليسان بود إساني تهاد عجي ظالمين وقاج النمى خانا مجل سساني في خانا مجل ديمي جلة ولمانو ولك أبطا مقا ظالمين جيشون ورلبو ساني ميده حرام لي ديمو دان جيشو ديما ترى الظالمين ورلبو ساني ميده نغرتا قياسا مشفقين صداتو غرتا مما كسبوا ونجة تنرى وهو واقع بهم حالا والنسو نساني تأركماتين إما صدان عذاب درايسان انبافتو دابر وهو جيشون خانوما والنسون واقع بهم جيشون نساني تأركمو وان سنجلا خانوما باني صداتا جيشو دا أما صداتان إداف أچت دران بان جيشو غرومو الدنيا تيو صداتي درابو دنديسي جيشو دا إما بر عذاب آخراك عزدي مسان صدا جيشا namni muumina halkan lafaa ka'e hiriyoo bareedaa san dhiisee subii dhufa qorra san keessa jechuudha hayya halkan lafaa ka'e taraawii hunda sunnaa salaatulleelii ka'e salaata jechuudha kuni maalidhe azaaba santu boodanan dhiifneedha isuma sanii jecha addunyaarra sadaqata isuma sanii jecha maasis amantii barata isuma sanii jecha amantii hojjetaadha garuu immoo kaafirtoonni ati sodaachuu dhiiseeti achi hoggaa dhaqe sodaataadha baqa sodaan achi sodaa yeroo maleeti ترى الظالمين ورلبو ثاني ميدان سني غرتا مشفقين يجون ثاني صداتا غرتا قيا قياما مما كسبوا يجو وانو جتن كنرا وهو واقع بهم من جزاء ما كسبوا يجو جان غلطا وانو جتني را صداتا جچما بدي شركي اسيتو جتن تنا غلطا سيدا معصيه اسيتو جتن تنا غلطا سيدا قبودا سن صداتا وهو يجو خنما ونسن غلنو جي ثاني واقع بهم إسانيت أركمي جيرو صداتا مال لما قوتسون والذين آمنوا وربت أمنني وعملوا الصالحات يجون تلتوجة في روضات الجنات شفيلي جنتا سنكيزة توتان جيشودا روضات جميع موانو سالم قديتي الجنات جميع موانو سالم قديغا جنة نسبايدا شفيني زكسمت بايدا في روضات الجنات يجون شفيلي جنتا خيزة توتاي لهم إساني تادا ما يشاءون والنسان فدن عند ربهم ربي ساني برتي وان فدن أركتشوتان ذلك جنة بريدة سنركتشون هو الفضل الكبير جيشون طول قدادا طول ربين مؤمن توترتي أولي قديت جيشودا نعم ذلك جيشون جنة ساني الذي يبشر الله عباده جي خاني ربين قبروتا ساتي انقمت شيسو كونو جنة بريدة ساني شفيلي جنتا سني وان فدان أركتشو سني ذلك يجون إني ريفو دبني ردف نسوني الذي يجون إسا يبشر الله ربي انقمتشيسو عباده قبروتا ساتين كان ربي انقمتشيسو الذين آمنوا والرئيسة أمنني وعملوا الصالحات طلتو وجتني كان ربي انقمتشيسو دمغا عباده سن اينيو الذين آمنوا مقانا خبران بربادين
qul jeeti yaa ergamaa kiyya laa as'alukum jechuun ani isin gaafadhu alayhi jechuun qur'aana isin geessuu kanarratti ajran jechuun mindaa isin gaafadhu maana diddan jiini jaa illal mawaddata jechuun na jaalachuu malee fil qurbaa jechuun aanummaa jidduu tiyyaaf teessan jirtuuf na jaalachuu malee jechuudha fiintun sababiyya fil qurbaa jechuun sababaa firummaa jidduu teenya jirtuutiif na jaalachuu teessan malee waan takka waan biraa isinirraan barbaadu dhuguma gaa saniifuu qur'aana kana hoggaan isinitti himu maa isinii ta'uu didaadhaa barlaa silaa mindaa isinirraa fudhadhe mindaa sanii jechaa waan hin taane isinitti hima garuu immoo mindaa isinirraan barbaadu awwanniin barbaadu illal mawaddata na jaalachuu malee waan biraan barbaadu fil qurbaa jechuun firummaa jidduu teenya jirtu jecha na jaalachuu jechuudha fi sababiyyaa goone yoo illal mawaddataan na jaalachuu malee fil qurbaa jechuun fira kiyya na jaalachuu malee jechuudha naam fira nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam jaalachuu fi qabna alal beeyti isaanii jaalachuu qabna jechuudha warra kaasanii fi Hussein kana warra ka Faatimaadhaa kana eeyyu kana jaalachuu qabna kuni dirqama ergamaan alayhi salatu wassalaam nutti dhaammatanii nu biraa deemanidha kara lachuutu fasaruu dandeenya jaan illal mawaddata fil qurbaa isaanumaan akkas jiidha laalamma aanummaa yookiin firummaa jidduu tiyyaaf teessan jirtuuf na jaalachuu malee mindaa takkallee isin hin gaafadhuudha waman yaktarif namni hojjete hasanatan jechuun toltuu nama hojjete nazid lahu isaafni idaana fiyaa toltuu san keessatti husnan jechuun toltuma idaanaa fi malee hamtuu ittiin goonu jechuudha toltuu takka yoo hojjette 10 ayyee 700 akkasuma deemi inna allaha rabbiin ghafuurun namaaf araaramaadha shakuurun jechuun gabroota isaarraa hojii ibaadaadhaa ni qeebala jechuudha shakuur jechuun irraa fuudha muumintoota irraa wanta isaan hojjetan ibadaa isaanii irraa qeebala am yaquuluuna ni jaanii miti jarri kun iftaraa ala allah jechuun rabbi irratti kijiba uummatee siin jaanii miti je iftaraa jechuun ni uummate ala allah rabbi irratti kadiban kijiba uummate siin jaanii miti quraana kana yeroo ati himtu quraanuma kanaa kijiba rabbi irra kaa'u jira siin jaanii miti فإن يشاء الله جتون ربي يوفد مو يختم جتون نشوفا على قلبك جتون قلب متى تناو نشوفا جتورا ونتكت سخيس جرت الباب تأمة تيمون دن ديسورا مغا يختم جتون نشوفا ربيني على قلبك جتون قلبي تيتنا نشوفا إيجا شوفي بودا وان تكا وهند إرام فتي أكا جرتو سيلا قطي واني أتهم تشي بودن جرتو دا saniifuu rabbii wanni cufiniif maali waan kanaatu waan kijibaatii miti jechuudha yoo yaktim jechuun ni cufa ni hidha alaa qalbika jechuun qalbii teetii irratti as-sabra jechuun obsaidha bar woomatan irratti akka obsitu si godhaadha tanarra immoo tafsiirri kaduraa saniitiitu irra bareedaadha jaanii asitti yaktim jechuun ni cufa rabbiin alaa qalbika jechuun qalbii teetii cufa بهي سوان لا يخطر بباله شيء قلبي سا كيسو وني تكلين ندفني تيچورا قلبي چفمته تكاو او يشا ربي يو فدي يربط يچوني دا على قلبي كقلبي تيترت بالصبر او سهيدتي اكوان كان رت او سيتو سيغودا دا سلايس ونما ربين تنتيمو فو اكا اني او سيسا غدو في سنما ويمحو الله جچو ربي نهكا الباطل يچون باطل جرقون ديمون كان نهكا ويهيق الحق يچون كان ميركنيسا بكلماتي جتشوتو مساعاتي حق ميركنيسا ودوتو ميسانا كباتي لكنا كان اوفاني تربين قرآن كان في دي الدنيا كان قوتو بكا قرصة وقود جتشو دا قرآن مخاناتي تو انجفتا دابر فإنه ربنا عليم نبيخ بذات الصدور وانكم انا ما خيس دفعون داو نبيخايا يعني ثاني ميسا سلايسان ويوك وقا قرآن كان كجيب جان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أفانو مسانيتين قرآن ربي خانت عامسو وربادن إبسا ربين الدنيا بقدبوس إسلامنا تلقبمتيس وربادني خنا يتشمو إسلامنا نندبمتو والله متم نوره ربين إبسا إساسا بكان غيا نبو تمالي خرطنا بسو كم جي قرآن نخون إسلامنا تن بحافي لتاون دقاوف تيسي كابا في كباون دقاوف تيسي ودوتو ميسانا كنا قدتنو جيشو جيرا ورم ربين وهو يشو ربين الذي يقبل التوبة إسا توباك إبلو سني عن عبادي يجون غوروتا سارا ورا توبه راخ قبلوا ويعفو يجون خديفه مغدوساني عن السيئات يجون بدي انسان وجتن همتو انساني خديفه مغدو في
ويعلم جتون إني خبيق ما تفعلوا وانس وجتنون ده خطلت وجتي في خامت وجتون ده خد بيق سنيه ويستجيب الذين آمنوا والرأمنت نئوات ربين وعملوا الصالحات يجو وردوا قوم سني طلت وجتني في نئوات ويستجيب للذين جنة سراجا ويستجيب جتون نئوات وقايمة الذين آمنوا جتون والرئيس قوم سي وعملوا الصالحات يجون طلت وجت خناف نئوات ايوه ويزيدهم جتون ثانيفني دماتس من فضل يجون طلت هرّا اتئداء في يجودا بونسي باي وان قبو ربي الرخايا في والرئيس يامت والرئيس مقوفة قبره جلاء واتا عبادة ثاني سنسنك إبلا في أكسم ماسس من دا قدات تيدا في غلط قداء الرخايا في دا يوخيو ويستجيب يجوني أواتا الذين آمنوا وربت أمن ربي ابن أواتا وعملوا الصالحات يجو ورطلتو جتنسن ربي جلاني أواتا نيدما يستجيب في لمداري قونيتما الذين آمنوا فائل في لسني قون سبجيكتي دا ويستجيب نئواتا إنيو الذين آمنوا وربت أمنني وعملوا الصالحات طلتو جتنسن ربي جلاني أواتا نقا ربي جامي أكجر كافر توتا سنيمتي ويزيدهم جيشون ربي نساني فدا من فضلي جيشون طولك هارا اتئداء في إيجا إسانة سيلا أواتا لچوتو فصلوا دندينيا والكافرون قرموا كافر توتا لهم إساني تهد عذاب شديد عذابني چمان إساني تهد والرب في أواتشو دي دنيف جيشايا إن يرد ويستجيبوا ويستجيبوا سنفيتو أتفي فيتو جملة مستعنفة قولي هي كان سيدا مالتو ديمتي بكينو تجيجيري بكساني متي بكا واوتي دانديرو والذي يقبل توبتها الرجيسين آتمو سنيمت وننو تجيجيري ويستجيب جنب الله نئوات ربين فائلة وقاقنا اينيو قوني سبجيتي الله قوني ويستجيب الله يجون ربين نئوات الذين آمنوا للذين آمنوا يجون ورئيسة أمن سنيف نئوات هذا تاكا ويستجيب نئوات اينيو الذين آمنوا وربت أمني له ربي فأوات هذا يجون أصي بكي جيجيري مليه بكا أطفيتي متي أطفي وما غرفيت أوفو دن دي سما ولو بسط الله الرزق ربي كنا ودو بلسه لعبادي يجون قبرو تساخنت ودو بلسه لبغوا في الأرض سلا دجيتنا خيشة بدي وجتان نعم ربي نو ولنكت ايسينه أما مال جيتو دي مري رغا خنا الدنيا تنا ربين علمنا ما خناف أخما إني فدوت سلا خنه في علمنا ما دجو متنا خيشة بدي باجي سمالي هنكا چيلو جيتو دا الدنيا نما قاچيل چون دندي سيچو جرا ورم ربين اما فكينيا قبيني الدنيا يو سي بايته daranu bizi si gode akati amantira gara bira dem si goda male gara amantida gamana naman debi su jechu gira yo khiyo mal janin walau basat Allahu rizqa odo rabbi kenna ballise li ibadije gabrotan isa hundafa odo ballise labaghu fil ardi chun dachi khaysa badi wajatan wali fin ajaja man jechuda akamman tana rabbin gariti guddise gari mo kenna titiqe khanatti akka gabroonni waliif ajajamu godhuudha maqun dhuguma tokko ba qabeenyaati kun ammoo dhufee sarraatanyaa saataa bakka namni ogaa akkasii waliif ajajamaadha yommoo hundinuu akka jirutti abbaa qabeenyaa ta'e namuu namni naga'u hin jiru jaa garagara ummanni dafacaa addunyuma sanaa balleessu kutaniidha kaniifuu hikmaa guddoo jira bakka sana jechuudha garii dureessa godhee garii hiyyeessa godhuu keessa akka ummanni walii ajajamu godhuudha yoo khiyoo addunyaa tana ilmu manamaatiif akka inni fedhutti isaa kennuu dhabuun kun hikmaa keessa jirtu jirechuudha ilmi namaa yoo addunyaa ka fedhutti hirkate amantiirraa gara biraa deemaa dhammagaa labaqoo fil ardi dachii tana keessatti badii hojjetan ilmi namaa walaakin yunazzilu jechuun garuu mooje rabbiin ni buusa biqadariin jechuun sirriidhatti ni buusa maa yashaa'u jechuun hanqa fedhe bakka buusa qixuma likkii teessan qixuma sirriitiini kennaaf jechuudha namuu akka hikmaan isaa faradde garte dhuguma garii moo kanuma qabeenyatti kenne qabeenya kanaan haa jallatu jeetti kennuu jira garii moo ka qabeenya irraa qabatee yoo qabeenya harkate inni kun ni jallataa lakkii dhabuma kanatti haafu hajuus jira jechuudha
amma araboonni aadaan isiidhaa maali jangaafa dura hogaa rabbiin qabeenya irraa qabee waa takka harka duwwaa godhe ol garagaleetuma maashoo isaa yookiin faanus isaa qabsiifatee dhaamsi bakkaanarraa aduu teetiif walaajii akeetiis dhaamsa dhun barbaadu ilmaa gara feete uffadhu kun